اللي كانت موجوده، فكان هناك مصريين لانه كان برضه القيروان او منطقه حتى سمعان القيروان اللي سمعان العشر لما تهدمت الكنيسه الوجود اصبح خارج كنيسه القيام، ولكن فيما بعد لما اقيم واعيد بناء الكنيسه مره ثانيه رجعت الطوائف المسيحيه الى اماكنها اللي هي موجوده داخل كنيسه القيامه، بما فيها طبعا وجود الكنيسه القبطيه في هذا الوقت الحالي يعني. والكبير فيها الكنيسه الملاصقه للقبر، ودي احنا نمتاز بيها عن باقي الطوائف الممثله في الكنيسه. الكنيسه الوحيده الملاصقه لقبر المسيح، والمسبح مقام فوق الجزء اللي كان فيه تقريبا. Мили мои почитувани пријатели, Патриархот е влезе внатре, се моли и ние сме сите во исчекување во која минута ќе слезе благодетниот огњ. Дај Боже да слезе и да го дочекаме тој миг на радост, на воскресение. Светите, да ви ги запали вас Господ. Ајде ти да дигни раците. Ајде Господи, смили се. Израдувај ме. Ова се вика исчекување на средба. Ајде, нека светли дивен да се запали. Благодетниот оган. Да честите. Rados, goleva rados. Христос воскресе! Наистина воскресе! Тихомире! Христос воскресе! Наистина воскресе! Христос воскресе! На много веќе! Цаци! Христос воскресе! Радост! Радост! Наистина воскресе! Che me gusca, siamo da stasa. Походим до края. Христос воскресе! Радост ни донесе, здравје, мир, слава
za ljubav za site. Hristos Vaskrese, Nino. Za mnogogodini, za zdravlje, za mir, za život, život večen, za soživot, za braća Srbi, za Makedonci. Hristos Vaskrese. Amin. Hristos Vaskrese.